Wakili Mwambi Manyarwa withirite ari mucore wakwi muno wora wari ngavana Meru Kawira Mwangaza wite utinkanja Kawira kethira ari ndebene mwakene 2027 Manyara wite ari na witiko Kawira akarureti ngavana kithurano ne kiu no ntwa chinda ya mbade ya rekoti Manyara kaite ona kumne thirite kwa batamenya no bakawatambarukirite ke uraisi ndi nibakumenya no batiringira kura cha mutongeria wo muongo muthuri Murioki na Nteto Renge. Wakili Mwambi Manyara nyumewakila ntuku kathumba Kawira Mwangaza kwebirite na kio gavana ni koti na ciumirite kairi na kwira thinga tiba Kawira Mwangaza bakethobe kwa nkoro no ntoe na witike bunene ati kithurano twitite Kawira Mwangaza akethwe siasene. Lakini mheshimiwa Ruto nejete ya Meru na leo bitatu bithiri yambiria kurugura mirandi ya uru kitha kwetire uga Meru itirari na thiri lakini ande niragire thiri no ntungavana Kawira Mwangaza na raumire gitini ati Meru ina ngwataniro na gwiritwe muno gutigi ntu jakiu mheshimiwa Ruto na ngwiritwe twi Meru tugakwinga for sure tugakwinga no ntumbere mago twagirite heshima watutunya democratic right ya kuthura ngavana uria tukwenda na kurani county yetu uria tukwenda mwanga watu gakinya deputy no goga tuthurero in Nairobi. We will not accept supporters ba Kawira Mwangaza nabo ndienda ubwire bwa kwa moyo Kawira Mwangaza akitho indebene 2027 akigabo jathinga tiba Kawira Mwangaza batiko mnyanuriko bakaringira kura ya mutongerio mugongo ele raisi wa Nandi William Ruto etharunga migite giki batio bakimuringira na tukeja tuburi na bukwenda twita kure ya president burenda turingira u kinya ketha tutije no tukaringira ituyura tutiringira for sure ituje ko kare ni chonjo na itu kwibangania na tukeja kwambiria kubwe ningenjere to public participation ground tukenda kumenyina bukwenda twita na tugeta na twinde tugagata ya maguru ya ngaro yagata ya tani left ya tani right yonde ya tani right yonde ya ta street ya geta street yonde na nikira Nandi akonekana agitonyera mutongerio mugongo uraugite na Meru kwina thiri akiwa ko miaka 2 na nusu utiwiti na mbere nyabumwe aletete ndene kaunti ya Meru womba gutwira miaka 2 na nusu imbie kurigirite ureta maendeleo Meru ikawira Mwangaza uti barabara kinyemwe wakite miaka 2 na nusu uti sibitali kinyemwe wakite miaka 2 na nusu uti university kinyemwe wakite miaka 2 na nusu uti ndoje wikirite Meru miaka 2 na nusu uti antu ba Meru ba ingo githirikari neku miaka 2 na nusu ikawira Mwangaza warigairi uthi manto yonde au ngano ntu wothithiriti ya Meru li imbigira ya ugo impichwa kana ugo timpichabo ankwenda ukwira mheshimiwa Ruto 2027 Meru ibagweterete kiwito kinyite kugetha kwina umomono muntu gucumiria kwendia thirikari nene kira ntu kuthiria miaka 5 gutigu tuthithiritie wejiro twairia na murongo ya maingi muno rogatutethia uri ukambiria bottom up economic transformation agenda ya kulita muntu ondiguru muntu bikibiki muntu wa saruni mama mboga ubokirio na ndio bokirite bakinya maruka na bakinya kauna ugomba kujukia microphone ukathiuruka Meru ukiendagia Ruto womba kuthiuruka no gitwone yangu ici ya Ruto irathithite no kiuga Ruto aringiro kura 2027 na ndienda kwira atongerie ba Meru bonde no ntubakarite ubakiuraira Ruto mpe no ti wa kuthithia kinya bwa Meru ibabutegete na ibabweterete 2027 kuma MCA weta MPs weta senator na kinya ngaba no rekirwe muthuri Murioki weru weekend mutijwa kangangi.